turabaramukije mu izina rya Yesu kuri cano urubuto rw'umugisha. Imana baduhere umugisha, Imana bagirire neza. Inshuti z'umusaraba badukurikirana turabaramukije, kandi ikiganiro cyacu kimaraho icyumweru kuri cano YouTube urubuto rw'umugisha. Imana baduhere umugisha rero udukurikirana turakuramukije. Imana baduhere umugisha bene data, bashiki bacu badukurikirana bari mu Rwanda, bari muri Afurika, bari mu migabane ya Aziya, bari mu migabane y'Iburaya, abari mu migabane mu bice mu bihugu 50 bigize Amerika, abari mu migabane 6 y'isi, mwese turabaramukije rero nk'uko mubimenyereye. Muri kumwe n'umukozi w'Imana Evangeliste Bikorimana Bernard, kandi Imana baduhera umugisha, abantu badufollowinga, abantu baduha like, Imana baduhera umugisha, abantu baduha views, Imana baduhera umugisha. Nimukomeze mukurikirana ikiganiro, bwira mugenzi wawe rero ku isaha ikiganiro igeze. Ikiganiro cyitwa imbaraga zibohora. Hari iminyururu Imana yakubohora, hari iminyururu y'agahinda, hari iminyururu y'umubabaro, hari iminyururu, haleluya. Ariko ijambo mbazaniye icyo gitondo ni ijambo rivuga ngo kuri iyi tariki hataya zopere fo yasire ku itariki ya 6, Imana baduhera umugisha. Uyu munsi ni ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 7, Imana baduhera umugisha. Turashimira Imana yabanye natwe dutangira uyu mwaka, nubwo hanyuzemo intambara n'amakuba, nubwo hanyuzemo ibikugerageza, nubwo hanyuzemo uburwayi, ariko ushimira Imana ko yagukijije. Nubwo abana wabonaga nta bwenge, ariko ushimira Imana ko yaguhereye abana ubwenge. Kandi haleluya, duhagaze mu gihe cy'amashimwe. Wowe udashima Imana, Imana ikwita ingayi. Ndagira ngo nkubwire ibyo wakora byose hatarimo amashimwe y'Imana, ibyo wakora byose Imana irakureba ikakwita ingayi ko kutajya ushima. Iyo ukeneye ko Imana iguha ibindi bintu, ni ngombwa kushima. Ni ngombwa kugira igihe cy'amashimwe, ni ngombwa kugira igihe cyo gutambutsa amashimwe yawe. Hari abantu baretse gushima Imana, ariko ndagira ngo nkubwire mwene data, mushiki wanjye unyumva, isaha irageze yuko ukwiye kugaruka ukareba ibyo Imana yagukoreye ugashima Imana. Ni igihe cy'amashimwe rero, ni igihe ukwiye gutegura amashimwe yawe ugashima Imana. Mwene data, mushiki wanjye, waretse gushima Imana, wabigize ubwiru, ariko ndagira ngo nkubwire, ukeneye kongera gushima Imana. Ukeneye guhaguruka ugashima Imana, ukeneye kuvuga ibyo Imana yagukoreye, ukeneye ikindi gitangaza. Ariko si Imana uranyuzeho igitangaza, kandi n'ubundi cyambere utarigeze ushima. Imana yagukoreye ubukwe ntiwigeze ushima, Imana yaguhaye abana ntibashima, Imana yakubakiye urugo ntibashima. Mushiki wanjye, wibuke ko urugo rwari rusenyutse, Imana ikongera ikarwubaka ikarushyira ku murongo, ariko uyu munsi wa none ntabwo wigeze uyishima. Ndagira ngo uhaguruke ushime Imana. Mu kazi kawe Imana yarakurwaniriye, wibuke ko bari bakwirukanye, Imana yarahabaye, ariko ntabwo wigeze uyishima. Ni iki gituma udashima Imana mu byo Imana igukorera? Ibuka intambara zawe, ibuka ibigeragezo ujya ucamo, Imana ikabigukuramo. Haleluya. Iki gitondo wumve ko ukwiye gushima Imana. Iki gitondo ukwiye guhaguruka ugashima Imana. Iki gitondo ukwiye gutambutsa amashimwe. Hari abantu bavuze ngo ntibazongera gushima, hari n'abaceceka ntibashime, ariko ndagira ngo nkubwire, nubwo utayishima ntabwo Imana izabura abayishima. Hari abayishima bazi ibyo yabakoreye, hari abazi aho yabavanye. Nubwo utashima, ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari abarimo gushima Imana uyu munsi. Iki gitondo hari abarimo gushima Imana. Iki gitondo turababona bashima Imana. Iki gitondo turabona abantu batambutsa amashimwe. Wowe ishimwe ryawe urishimira hehe? Ishimwe ryawe ribahagana he? Mbese ishimwe ryawe ni irihe imbere y'Imana? Ukeneye gutanga ishimwe, ukeneye gushima Imana ko waramutse uri na muzima, ukeneye gushima Imana mushiki wanjye ko waryamye uri muzima. Abandi ayiwe data we, umva uko ijambo ryarambwiye ngo icyatumye gusiga ikireti kwari ukugira ngo utunganye bidatunganye. Mbese waba utunganye mu maso y'Imana, waba utunganye mu maso ya Yesu uyu munsi. Ariko uyu munsi ukeneye gutungana rwose, ukeneye kubwira Imana ikagutunganya, ukeneye kubwira Imana ikakweza, ikagukuraho imikoshi n'iminyururu ikuriho, ikagukuraho uwo mubabaro. Ukeneye kubana n'Imana. Hari abantu batabana n'Imana, hari abantu batabana n'Imana, hari abantu babaho ngaho bakamera nk'abatabana nayo. Areka nkubwire, umenye yuko na parike zigira abazirinda,
bene ejo barazirinda kuko bazi umusaruro uvamo, na parike zirarindwa zigira abagaride, ariko se umugaride wawe uyu munsi ninde? Mwene data, umugaride ufite wakurinda ninde? Nubwo akurinda hari igihe kizagera akagukuraho amaboko, kubera yuko wabaye umwana w'ingayi imbere y'Imana. Mudamu we, wibuka Imana yakuvanye, wibuka ahandi wari uri, wibuka uruzitiro wabagamo, ariko Imana ikagukura aho hantu ikakwicaza kuri uwo mwanya. None kwishima warabiretse, ahubwo usigaye ukora ibyangwa n'Uwiteka, usigaye yitesha agaciro. Oh haleluya! Wibuka ahantu wajya gupfukama, warabiretse, nta gicaniro kikiri iwawe. Mbese amashimwe yawe anyuze he mwene data? Amashimwe uhagazemo ni ayahe? Imana itugirire neza. Ijambo tugiye gusoma riri muri Zaburi ya 44, umurongo waho wa 4 kugera ku murongo wa 9. Haleluya! Imana yakurwaniriye, natwe yaraturwaniriye, niyo mpamvu tuyikubwira. Bwira mugenzi wawe rero ku isaha y'ikiganiro igeze muri iki gitondo cyo ku itariki ya 6. Haleluya! Kandi iyo nzogera, oh haleluya, kuri TV urubuto rw'umugisha, kandi iyo nzogera kuri TV urubuto rw'umugisha kugira ngo dukurikirane, kandi ikiganiro cyacu kiba kiri kuri TikTok. Naho ukanda iyo nzogera, naho ujya kuwandikamo ukahita ubibona. Iyo ugiye kuri nayo yitwa channel urubuto TV urubuto rw'umugisha, TikTok yacu yitwa urubuto rw'umugisha TV. Mu izina rya Yesu, Imana ijye kugirira neza. Dukurikirane kuri TikTok rero, dukurikirane kuri channel YouTube urubuto rw'umugisha. Imana itugirire neza aho ngaho kuri iyo channel, kuri TV urubuto rw'umugisha uradukurikirana. Imana ikuduhera umugisha uyu mugoroba, Imana iguhera umugisha ngo uryamye. Ushobora kutwumva uryamye amasaha, hari abaryamye nibyo, ariko ushobora kuba twakutera turi mu matwi urimo twumva, ushobora kuba mu kazi kawe urimo twumva, ushobora kuba uri mu modoka runaka utwaye imodoka utwumva. Haleluya! Usharinga iki kiganiro rero bene data, ntago ubutumwa tuvuga ari ubwiru, ahubwo ni ubutumwa ukwiye kubwira mugenzi wawe. Baduhe mu izina rya Yesu, amen.